Yamwa kwa Adom TV bedroom health tips. So na watch for mu na yedre. Na watch you so nkomo no ehia pa so obi anya so eni ehwe na yetie. Eni aba bewremu wo Kolebu Benz unit. Ayeba bedi nkomo afa Benz ehyehye eho. Na nse yete eja to ha edoso. Se o se edi ho nkomo na yehwe kwan ye befa so. Na die na dija no krampo eba yemfasedama endpoint homeopathic clinic so we are nko dia yeko endpoint ho behwe yare bia hawadwen yenko endpoint homeopathic clinic ho no share number near 0244867068 enne menemi ankasa me sister Penny safwa ompo ene wa ha nurse Penny a ono ewo Benz unit ene babedi enkomo yemo akwabe bia bokode ahofe no a yedase na ochi mosi yakasafa Benz eho bonetofa kire ye ne hu Benz no ahodo yaka Benz a ye dia yakasa Benz a eye ehyehye na ubebisa se eden hyehye ye wo ensuohye a ehyehye nipa ye wo enyinam kanea a ehyehye nipa a obronyi beka se electricity ye wo radiation a ehyehye nipa a ye beka se eno mi hu se na mebo ni twi ne papa but your radiation your inhalation a eno ye smoke a eno ye ehyehye enipa ahrawa your to say enkwan ne sa niam ani nyina enkwan so hye acid chemicals a ni nyina timi hyehye nipa your etuduro ame obronyi beka se gunpowder eno so nkofo to say nkofo to etimi gu omo so na ahyehye omo na ye amamra omo to nkofo beba ha na ahyehye omo honam nyina ye obibi afa no cardboard minim se aha omo so edubronya ne we ya na edi tito etuo ne sa de eno so sa eno so timi hyehye enipa nti se oka se ehyehye na ye wo mu aso to bebre a ne nyina no ehyehye enkofo na ehyehye nso a ehyehye ye honam yi obronyi beka se skin yi enna ye a ehyehye na ye ka se skin no kra obi beka se skin no kra den skin no ewo mu ahoro mienu ye wo epidermis ene ye wo dermis ti epidermis no ene di kan ne dia ye hu a obi ehu se me ye kokko me ye tuntum me ye fita eno na ye epidermis no na dermis no no hye ase enti saa obehyehye a saa honam dua na di kan na ye fe no epidermis no eno na ya eka no kese pa di se ka no kese na eno na ero efi ni pedua no ho di se ro fi ni pedua no anje se nipa no wa hyehye ne bu ho nso ebeka se a nipa we die wa hyehye pa nipa we die ne hyehye no kakra bi ni nyina fi epidermis no ebeka se o nipa we die a superficial burns anaso bunyi beka se first degree ni kire se on hyehye kra nti anu de ye hwe wa ye mfa wo to hospital ye ma kofi de beka se second degree ni third degree anu na oba hospital a ya omwo ye hwe wo mo so ayaresabia na ye hwe wo mo if se no ya na academics no ebi timi kokodu subcutaneous obi ho kra etimi affect ni dompe e ma gi se yetwa ni dompe ni bi efi ho no mo eye nhyehyɛ no nti ye omu aso to bebre na ni nyina nso edi nipa dem efi se wo hyehyɛ a eja scar mark bi anase mark bi wo nipa no ho a wo re emfida se wo nipa no kra wo hyehyɛ ye de bia wo hu sa mark no pe anas scar na se a medi mfie we na sa de we eto me ho medi sei na ebia ija eto efie na ehyi we nti eno so ma ye nka ye ma ye hu se sa scar we no so ebo ye nka ye bia ye hu se da bi ense se yes koso ehyehyɛ nyame ya adom a week mu nkomo a ye die no nti se wo bobone ma wodo eden hyehye ba no from mochina ekono ye be kan nyina bi nkakra ye da sepa nti ene de emfo si ya wadaroma ye da senti mame efua safwa ompon na yete ne nka no nurse Penny a wono ewo ye Benz unit wo Kolebu misro komo we hu hia mo bia
because ya nim baby ya na agya ne free dum jafo be kan yehu up to now bebre yehu adekode e courses afire no nti kan yehu na wotwe mu ne ento asa enkomo no so yemfa seda ema endpoint homeopathic clinic e ho de obowura ho a infections bia obo ho ban na fe o memma no ko check prostate ne enne number no ye 0244867068 ochena nkwa ho de ho a ebesehia